mo Parlamento wa kgaolo o ne a rurifatsa fa puso e tla dira tsotlhe tse di maleba go thoma mebereko lefatshe ka bophara. E tla re ha seemo sa madi se tokafala ke tsela gore re utule matshwenyo ga gore Pontipolo re tabe ke thusana le bone le nna ke le go Parlamente gore a re a bana re bone gore a mme a tsone ditsela a teng kana a bonale ke gore gompieno re santse re leka go imeja mo segajejeng sa go thoka madi ka jalo go ra gore tare ha seemo seo se tokafala jaaka se supa gore se tla tokafala go na le mathase di a go supa gore nya mme yaanong itshulelo ya tokafala ka gore tautuna le mothusi wa gagwe ba eme ka dinao go leka go bona gore ba ngoka ba gwebe jang ba direng ka tsotlhe tsa go bona gore seemo se boela mannong mme go na le dikai tsa go supa gore re a teng go ta siama. Phuthego ya kgotla ke nngwe ya tse Mapalamente a di dirisang go tsaya megopolo mo banning ba dikgaolo tsa bone gore dikeletso tsa bone di kgone go goraga kwa Parlamente. Bo ke leboge BOTSWANA Television Gaborone. Baithuti ba sekolo se segolwane sa Meremintsi ko Madinare ba re ba ithutile go le gontsi mo lenaneong la go isa thuto ka ditsamaiso tsa Palamente kwa setšhabeng le le neng le taka mo tsamaisa dipuisano tsa Palamente re dithapelo ke o rapetse. Baithuti ba re ba thatheletswe go nna baeteledipele ba ba popota ba ba ka isang lehatshe leno ko pele. Pego ka Karabo Molusi. Mo diphetogong tsa tlhabologo tse Palamente e di dirileng go akola tlotla ya taletso go lemogwa jaaka ba na le seabe mo tirong e leng ditso ya go isa Palamente kwa setšhabeng e tla nna sengwe se se molemo se banana le baithuti ba ba tla se gakologelwang ka ba amule maitemogelo a go direla dilo mo pontsheng le go tsaya karolo mo go tlhokegang thata go bopa tšhaba ya puso ya batho ka batho e nonofileng go tswa kwa moding. Tota hata utuna ya kwenta speaker ya we libileng Hankolo Street Mapalamente ba kopana ba bo ba thopha mo tsamaisa dipuisano tsa Palamente go setso morago molao motheo go setso morago di standing orders mo thoponya mo tsamaisa dipuisano tsa Palamente wa gompieno tautona o ne a nominate jana ha nominate le jalo ya be ile ka ha molao so ne se ga se itse gore mongwa ma Parlamente o ka renya mme nna ke nominate o sele go bo go iwa ko dithopong e be nna tsone tse di kgawanya gore bula matho gore ruta ka ditsamaiso tsa Palamente go botlhokwa thata go bane ka moso ha re tsamaisa Palamente re ta borna le kitso gore nela boikarabelo re le banana ka ile rona ba eteledipele ba lefatshe le ke selo se se botlhokwa thata re lebogile godimo ga go lomaganya setšhaba le puso boeteledipele jwa Palamente bo nnile le sebaka sa go utlwa megopolo ya banana le go ba nonotsha ka dikitso tsa ditsamaiso le boikarabelo. Ke monana o salangahitse sekolo ka 2010 degree ko University ya Botswana o sa berekeng ene re bantsi mo Madinare Mr Speaker. So ke ne ke batla go itse gore ko Parlamenteng ha go kgonege gore le kgaoganye ministera le mo Parlamente gore le create di job opportunities for us. Ela ya ka ha o thomiwa go te ko rona mo Parlamente o thopiwa tsatsi ela le o thopiwa go te ya no utuna le tuelo ya gago ha se tlhole ta etswa ko Parlamente e tswa ya no ko ministering wa gago e le ngwahela e le baneng botho le se ka la akanya gore o na le salary ya bo Parlamente ha tswa go yana o nna le ya bo ministera ha wa nna ya ditsamaiso tsa puso ga di a nna jalo. Dikgang tse dingwe tse di atlhaatlhilweng mo bokopanong jo ke tsa tlhabololo itsholelo botsogo thuto le dikago. Karabo Molusi, BTV News, Madinare.
maiteko a lefatshe leno a go simolosa dikoloi tsa motlakase a simolotse go tswa tema baemedi ba lenaneo la e-mobility ba simolotse go amogela dikarolo dingwe tsa dikoloi go tsweledisa tiro ya go aga dikoloi tseo mono dikarolo tsa dikoloi tseo di amogetswe mono ga boroni go tswa kwa China mo mafelong a beke a re tlhokeletso somorekae ka ngwaga wa 2023 lefatshe ka bophara go kwadisitswe dikoloi tsa motlakase di le 14 million e le palo yo oketsegang ka 35% go tswa ko ngwageng wa 2022 ngogola go ne go supiwa dikoloi tsa mofuta o e le lantlha mo lefatsheng leno mme jaanong lenaneo la dikoloi tsa motlakase la e-mobility le le tsamaisiwang ke lekalana la battery la amogela dikarolo tsa dikoloi tsa SUV tsa motlakase le dibese. We have ordered 30 of these buses, which was part of the contractual obligation to say, for you to have the exclusive rights to supply, to assemble and distribute these components in the region, in SADC, then you must buy the minimum of these from this company called CHTC. And then we have ordered 30 of these, they have arrived, now we have started putting them together. We're putting the components together as you have seen our team doing. And then on the other hand, we also have the other contractual obligation, which was to buy 50 of the SUVs. Mere mafatshe a tswelela ka go inakanya le kgolo e tlang ka go dira ga dikoloi tse ya akaretsa dikago dithwathwa tse di kwa tlase le go somarela tikologo lefatshe leno le lone la supa le sa salele kwa morago. Re emetse molao kana molao o leng teng gompieno ko lebelang koloi tse di na le di-engine, internal combustion engines. Re emetse molao gore o nne teng, what do you call the policy, tsamaiso ya teng gore dikoloi tse tota tsona ha di ta tsamaisiwa jang. Mahama o simolotse go hetlhela dialogane tsa dikolo tse dikgolwane tsa mono gae mebereko. Ke simotse sekolo sa me sa auto mechanics ko Bosana Technical College ke feletsa ko Bisete. Then I went to e-mobility program ko Francistown for about 8 months. Then I was absorbiwa go ta go dira tsone dikoloi tsa motlakase tse. Re bereka dikoloi tse as semi-knockdown gore di ta di-components tsa teng di harologana. What we do here, fix the components tsone tseo e be di nna mmogo koloi e be kopa. We are used to an internal combustion engine but now I'm being exposed to this new. Ke ne ke tlwaetse thata go bereka mo kolong ya lokwane mme jaanong tiro e ke e dirang gompieno ke ya mothale o mošwa. Go solofetse gore Mahama o tswelele ka go gola gore o tswele beng ga ya mosola ka dikgwebo tse di amanang le go dirwa ga dikoloi tse. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Re ntse re a le tsone khansele ya Tsabong e simolotse letsholo la ngwaga tse pedi la go emisa thakanelo dikobo le bana ba basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase la Anti-defilement campaign ka maikaelelo a go tsibosa setšhaba ka bosula jo le go lwantsha dipalo tse di oketsegang tsa dikgang tsa tiriso ya bana ba basetsana bothaswa. Tiro ya go simolola lenaneo leo e ne e tsenwe ke boeteledipele jwa kgaolo le dikgosi le baithuti ba dikolo ka go harologana kwa Tsabong. Go rata Kgaolo ya Tsabong ke nngwe ya dikgaolo tse di nang le dipalo tse di go godimo tsa tiriso ya bana botlhaswa bogolo jang mo go tsa tlhakanelo dikobo. Dipalo di supa fa go tsweng ka ngwaga wa 2022 go yeng ko ngwageng wa 2024 go kwadiswe dipalo tse dintsi tsa dikgang tsa tlhakanelo dikobo le bana ba ba dingwaga tse di ko tlase. Re le khansele ya Tsabong ra amegile thata ra amiwa ke ka bana ba tshwarwang ka teng ke ditiragalo tse di diragalang bana tse di sa siamang re na ra nna le tlhokotlhoko e tseneletseng mme ra bona gore go botlhokwa gore bothata jo bo etseng bana ba rona mo kgaolong re bo emela ka dinao mme re na ra itaka dipana gore ta bolotsa letsholo la ngwaga tse pedi tse e leng gore tala di tebagantse le kgokgontsho ya bana. Go nnile le dikgetse di ka nna lekgolo tsa defilement go tla go 2022 go ya go 2024 mme se se mo molampelo ke gore tsena ke tse di gatisitsweng go na le tse dingwe tse e leng gore ga di buiwe
mme sa bong ke yone e eteletseng pele ka dikgetse tse ka di-stratisitse di le 65 tse dingwe tse di setseng di le 35 di tswa mo metseng ka go harologa mo kgaolong yone ya sa bong. Se se utlwisang botlhoko le go heta ke gore dikgetse di le 15 ke tsa thubetso ya bana ba basetsanyana, tse dingwe di le 17 ke tsa go tlhokomela bana ba rona sentle e be ba helela ba tsene mo diphatseng. Letsholo leo le tla itebaganya le go ruta ka manokonoko a go tlhakanela dikobo le bana ba dingwaga tse di kwa tlase. Moya Setswana ka kakaretso batswana botlhe ba ba nang le Setswana a se no go tlhola ngwana wa mosetsana a tshutiwa le mme gore a itse gore di lo ga ya ka dinao ke te go shuka gore a tsebetse le tseo ke tse di tana di phetoga ya mme typical motswana me e wa itse gore o tshwanetse gore a be mme mo maemong a tse godimo a be ngwana mosetsana mo maemong a tse godimo. I gathered here to address a grave issue that afflicts our society. Re kopane fano go tla go bua ka kgang e tshwenyang thata ya tiriso ya bana botlhatswa mo go tsa tlhakanelo dikobo. E tlhalose jalo gore ke molato go tlhakanela dikobo le ngwana yo ka fa tlase ga dingwaga tse di 12. In our commitment to end this heinous crime and protect the innocence of our children. Nsele ya tsabong e tsweletse ka maiteko a yone a go isa ditlamelo le dithuto kwa bathong gore matshelo a banni ba kgaolo eo e nne a babalesegileng. Gorata Moranyane, BTV News. a re dumela tsa mohatsa se le motho etso le khotla la ditšhaba la re batho ba la 700 ba bolailwe mo ntweng e tlhagileng kwa toropong ya Goma kwa DRC mme ditsuludi tsa M23 tsa kgona go gapa toropongwe e kwa kgaolong ya North Kivu ka kemonokeng ya lefatshe la Rwanda. Dintwa tse tsa kwa botlhaba jwa DRC di simolotse ka ngwaga tsa bo 1990 mme di ile tsa gakala mo dibekeng tse di fetileng. Ditsuludi tsa M23 tse di bopilweng ke morafe wa Matutsi tsa re di lwela ditshwanelo tsa batho ba itsholelo e ko tlase fa puso ya DRC yone e re ditsuludi ba tla go laola meepo mo kgaolong eo. Masole a DRC a tlhomile molelwane mo tseleng e fa gare ga Goma le Bukavu mme makgolokgolo a batho ba ithaopetse go sireletsa Bukavu. Lekgotla la SADC le ne le tlhalositse fa le tla emanokeng DRC kwa phuthegong ya kwa Zimbabwe bekeng e fetileng ka go romela masole a kagiso segolo jang go tswa kwa Afrika Borwa go lwantsha ditlhopha tsa batlhabani le go busetsa kagiso mo kgaolong eo e humileng meepo. Motho etso a re di tshwarela go nefu re gabolelo go tsa metshameko. Tla ke go leboga kgomotsego ga mmogo le wena Reji ka pego eo ye duleng diatla ya dikgang tsa Setswana tsa nako eno mme molatsano sa tswa go utlwa motsana wa tso ra jela gore sebaka ke sa dikgang tsa metshameko mme di tla go go wena ka nna sethi ke ga go kgang tsa rena di eme jana. Setlhopha sa Police 11 sa bomme se padimotse sa FC Ambassadors ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong wa beke ya botlhano wa liki ya Gaborone Region Women's Division 1 mo tsatsi la maabane mo no Gaborone a rutlwe tshepo ke himile. Ditlhopha tso pedi di simotse motshameko di le kwa tlase go sena matshosetsi a kalo mo motsotsong wa bo 20 setlhopha sa FC Ambassadors sa dira phoso e neng ya fa setlhopha sa Jungle Queens tshiamelo ya penalty mme motshameka pele ka tlego tumedi a yatlanya le letlwa go netefatsa fa motshameko ya boitapoloso ba eteletse pele ka nno e lengwe go lefela. Mo karolong ya bobedi setlhopha sa FC Ambassadors ba simolola motshameko ka go bolosa tlhaselo mme ba retelelwa ke go bona nno ya tekatekanya. Setlhopha sa Jungle Queens ba kokotela sepekere sa bofelo ka loto la ke lebogile maripe go netefatsa fa ba fenya motshameko ka nno tse pedi go lefela. Nngwe mo go nna e ra gore diplara tsa me ke tsa gore maikutlo a tsone ke ya go godimo
le spirit sa bona no se simola go ya go godimo re na le tsholo la gore mme go ha re ka survive mo seasoning yone re ka se ke re wele go tase le na rona ne le gore ha ile gore team e ga re mo go le ne draw o ska le bala gore le one ga ise wini motshameko ope hela jaaka rona before this game ne re se re wini motshameko ope ne re na le 0 point le bona bana le 0 point, so it was a must win game for us. Hey, it's a challenging season. Most of my players ke bana ngana ba ileng gore ba under 18, so from time to time go di injury ba bangwe khantsa bo dikolo kwa di aba tshwara, but the mira aleka what today was better, just that quite finishing was a bit poor, but overall tota they played. But the plan was just to wait for police to come to us, and then we tried to go on the counter. So unfortunately, police came with a better strategy. Bana ba thosa kwa di bolo kwa be ba ya go flood our 18, which means that thing gone go pala. 2, we have goalie rona gayo injury, which means we had to take our key player to be the goalie. Mo maduong a mangwe a motshameko e tshamekilweng ka mafelo a beke setlhopha sa Gaborone United se fapile sa Security Systems ka 2-0 Township Rollers e biritse UB Kicks ka 2-0 fa Mazoti le Double Action di tshamekile malekano setlhopha. Tshepo ke hemile PTV Sport Gaborone. Me re lentse re le mo kgwanya dinao ya bo mme setlhopha sa Presence 11 se fentse sa mogoditshane ka dino tse 3 go lefela mo motshamekong wa league ya Gaborone Region Women's Football Division 2 o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Presence ka tlhago gakole o na le ko morago ga go lobela dintsi Jerona Ladies Football Club ka dino di le 16 go lefela bomme ba Prisons ba tsene mo motshamekong wa bone le mogoditshane ba na le tsogana le le kwa godimo ba laola karolo eo ya ntlha mme ba bona nno ya ketapele ka tshegofatso morapedi mo motsotsong wa 30 go ya kwa nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka nno e lengwe go lefela la mogoditshane. Mo karolong ya bobedi, Prisons ba tswelela ba laola motshameko o mme ga se ka ga makatsa ba nosa nno ya bobedi ka Amandla Tawana karolo eo e tsamaile metsotso e le 54. Bomme ba mogoditshane ba botlana ka dingwaga ba ne ba leka go boela mo motshamekong fela dipuo ra motšha a ganetsana le seo a neela Prisons Ladies no ya boraro e bile ile a bofelo ya motshameko go sala ko gae ka phenyo ya dino tse 3 go lefela la mogoditshane. Very much impressed the young girls. Like you are saying, they are a younger age, under 17, majority of them are 16 years old, and according to the way they are improving compared to playing with teams still ordinary experience, I'm so much impressed. I'm happy with the results, especially because you will realize that the team is doing way to the expectation. They will know that they are going to score at a higher margin, but then this is what we expected, and this is what we talked about when we started the game. That was the plan, to reduce the score line. So I achieved what I wanted. So metsaletsala ya liki eo ya Gaborone Region Women Football Division 2 e tswalela ka mafelo a beke jaaka ditlhopha di lwela go ipona di tlhatlogetse kwa go ikgolwane ya Gaborone Region League 1 mo pakeng e tlang. Katlego Kgakole, BTV Sport Gaborone. Setlhopha sa Extension Gunners le sa Chadibe FC di kgaogane dintlha morago ga go tshameka malekano setlhopha mo motshamekong wa FNB Premiership kwa lebaleng la Lobaze Sport Complex Maabane. No ya mapantsola e tsene ka Kgotsophuti ka thago kwa tlhao mo motsotsong wa bo 45 fa Chadibe bone ba arabetswe ke Melvin Moyo metsotso e le mebedi pele ga motshameko o ya bokhutlong mo metshamekong e mengwe tota o mongwe o tshamekile matsatsi la maabane Gaborone United fentse BDF 11 ka no go lefela a jaanong re bone matlhasedi magareng ga motshameko wa Extension Gunners le Chadibe FC le ka wana le la ga a Kgotsophuti motshameko wa pelo wa Young Stars ba dumela ba Extension Gunners ba re bone Phuti Kgotsophuti a ba ya tlanya le letloa go ka je sabarati le ba rotloetse ba Extension Gunners monate wash go dira jalo ya ntlha ya mapantsola e zimnyama ba otla makgwele Chadibe a ba ka kgaola batho dipelo ba romela kgwele
a ba tswa madikoteng kutu tlogetse kgwele ba ka ja sengwe ha Chadibe a ba ya tlanya le letloa le ka bala ga Malvin Moyo ga sala go tubetse bolo ba tsa Sport Complex kwasha go bona jalo nno ya bone ya go ka boela mo motshamekong setlhopha sa Chadibe sala ba itimela nno eo makawana jalo go tswa ka ko bokoni jwa lefatshe leno. It was a tough match. We had our chances and we could not bury the chances. We could have won first half. It's unfortunate every day has got its day. We are happy for the 1 point. We'll go back with 1 point. Half off is better than nothing, but we'll see next time. We are going to go back on the drawing board and see how far we can go. But still, I believe and I've got hope that we will be in Premier League next season. It's disappointing and I'm very hurt. We missed so many chances first half, so many chances. And I told these guys that you waste chances. This team will get only one opportunity, then you see what happened. The entire 90 minutes, they had only one chance at the post and they scored. So it's really hitting. We've done everything. We have prepared for a win, and this is what we are getting. It's really hurting. Selo le khuranyo ya meno ka ko lobatse jaaka ne Chadibe eno sa mo metsotsong ya bohelo mepego e re tlisa ka bokhutlong jwa dikgang tsa rena mo nakong ya gompieno a ke lemoge ke be ke leboge kgaitsadi a ke le bone ba bitseng o ka thusa yena na rena dikgang tse ka puo ya diatla le na Daybreak le a tswelela. All ye, the annual opening of the legal year of the High Court of Botswana is about to commence. If there be anyone who knows anything concerning any persons indicted before this court, let him come forward and so inform the Attorney General, for their ladyships and lordships, the judges of this court, stand upon their deliverance. All ye, all ye. If you're joining us just now, we're on the Daybreak. Thank you for joining us. And now we continue with more news. And now, in his remarks, the Southern African Development Community Extraordinary Summit Executive Secretary, Mr. Elias Mahosi, said with consistent support for political and diplomatic interventions, SADC could resolve the worsening conflict in the DRC. He said it was imperative for peace to be restored in the region to prevent the financial harm that typically comes with its deterioration. Let's take a look at the following clip. Stay with us. SADC has been a long-standing partner and a staunch advocate for lasting peace, security, and stability in Eastern DRC. It will be recalled that in December of 2023, our region deployed the SAMI DRC to support the government of the DRC to restore peace and security in the eastern part of the country. It is also worth noting that way before the deployment of SAMI DRC, SADC troop contributing countries, namely Malawi, South Africa, and United Republic of Tanzania, had been active in Eastern DRC since 2013 as part of the Force Intervention Brigade under the auspices of MONUSCO, still to restore peace and security. Throughout this period, SADC has remained one of the guarantors of peace, security, and cooperation framework for DRC and the Great Lakes region.
which aims to build stability by addressing the root causes of conflict in Eastern DRC. Our regional support has always been grounded on the principles enshrined in the SADC Treaty, the SADC Protocol on Politics, Defense and Security Cooperation, and the SADC Mutual Defense Pact, which place responsibility on our regional body to maintain peace and stability as the necessary preconditions for the attainment of sustainable development and regional integration. Your Excellencies, in the last few weeks, we have witnessed intensified attacks by the M23 armed group on Sami DRC and the armed forces of the DRC bases, leading to the loss of 16 members of our troops and multiple casualties, now more than 70 as we speak. All these attacks came against the backdrop of an agreed ceasefire, which was brokered through the Luanda process led by His Excellency João Manuel Gonçalves Lorenzo, the President of the Republic of Angola, and the African Union Champion for Peace and Reconciliation in the continent. With its consistent support for political and diplomatic interventions to resolve the conflict, SADC had hoped that the said ceasefire would yield a meaningful and visible cessation of hostilities in Eastern DRC to prevent more losses and improve the dire humanitarian situation in the area. I wish to report to Excellencies that I have been in constant communication with the leadership